Ngatho munene undu wa gucoka Simon Kibe ni akorwo kirekereria ndumiriri akiaraniria na mashabiki ake no tutanarora ndumiriri iyo agikorwo kinengereria mashabiki tikira gukorwo gitano on your notification na subscribe niguo hingo ciothe twarekereria video ugakorwo uri wa mbere. Utukuro Media Services ni korirwe kiruta ndumiriri ikiwan athikiriria neroreri about gukungio warani mumemerekia uyu kuria Inooro irauga riu matirarutithania wira na Simon Kibe uri kurehagira tafarira ta njera-ini citu watheti kwiremwo na wathire ku tafarira irari na ngumo nene muno na irakoretwo ikihutithanio na mwiroreri kana mukenya one on one. Ndumiriri ya Simon Kibe oka thutha wa muhiki urakorwo agikuruhanio na gufutwo wira wa Simon Kibe onake akorwo akirekereria ndumiriri kiroko kia umuthi. Ndumiriri onekana ta atariria a Kenya kiria kingikorwo yatuma Simon Kibe afutwo wira ni Royal Media Services na ndumiriri ya muhiki uyu irathoma Royal Media is a no corruption zone. People wear two faces. It's until you relate with them in person. Con men have a way of convincing their innocence to the public, but time will always tell. Ndumiriri eno egituma andu riu makoro makiihuriria kiria kingikorwo giatuma Royal Media Services ikorwo igiikia Simon Kibe nja na njira ino. Kibe akorwo akiruta a way forward kuri mashabiki ake oroho ageria gukorwo akimaiguithia uhoro ukigie wirutiri wake wa wira akiuga we ni mundu very hard working na mundu very creative. Kibe akiuga ati wirutiri wake wa wira na creativity yake should not be taken for granted. Akorwo akitumirwo ndumiriri ciganona ni a Kenya aria mamwirite besides controversy ici ciothe na allegation irathi na mbere guku nenda-ini ndagetikire gukorwo agikua ngoro na niho Kibe agikorwo akirekereria ndumiriri kuhoreria na kumiriria mashabiki ake akimera mari mweroragira riu on YouTube thini wa channel ya Simon Kibe Jamba TV akiuga my creativity and hard work should never be taken for granted. It's God-given talent. Welcome all to Simon Kibe Jamba TV. Onawe tuika Jamba tondu nie de Jamba na gikorwo akira eroreri na thikiriria na mashabiki ake othe kuria riu mari kumweroragira akiuga ni ahingurite channel yake guku kwa YouTube